U ovom videu kitimo Juru Dalmatinca, to jest kupujemo mu lančić, to jest nekoliko lančića. Ja obično naručujem Tesla dodatnu opremu na stranici begood.no. To je norveška stranica koja ima dosta dobru ponudu dodatne opreme za sve Tesla modele. Naravno mi idemo na Tesla Model 3 i u stvari zašto koristimo ovu stranicu norvešku, pa zbog toga što onda ne moram plaćati carinu na uvoz nikakav. Jer ukoliko iz Norveške, ukoliko naručujete nešto s interneta u vrijednosti većoj od 300 kruna, onda ćete morati plaćati carinu pri uvozu, tako da pošto je ovo norveška stranica, onda je ok. Da vidimo što ćemo danas sve kupovati. Idemo prvo na ovaj jackpad. To je jedan dio koji se umetne na dizalicu za podizanje automobila i služi čisto za zaštitu podvozja prilikom podizanja samog automobila. Sljedeće kupujemo blatobrane, kako prednje tako i stražnje. I blatobrani dobro dođu u Norveškoj, prvo zbog prljavštine, a drugo zbog granulata što se nalazi po cesti. Jer ovi blatobrani sami, kao što vidite na ovoj slici, su dosta van ravnine automobila, tako da štite veće područje sa strane nego ovi stok blatobrani što dođu sa samim Teslom. Tako da to u konačnici štiti i sam lak onda automobila. Dobro. Idemo dalje. Kupujemo i zaštitu za ekran. Čisto zaštita od mehaničkih oštećenja, ali također i zaštita od same prljavštine i prašine. To jest ne vide se otisci prstiju na ovoj zaštiti kao na samom ekranu. I lakše onda i čistiti. Dobro. Idemo dalje. I kupit ćemo i ovu zaštitu za CC špunjač, to jest ovaj poklopac, jer on ne dolazi sa samim Tesla automobilom. To jest ovo koristite kada punite automobil na normalnu utičnicu i ako vam je automobil van, onda vam služi ovo kao i zaštita od vremenskih neprilika kao što je kiša i snijeg. U mom slučaju meni se automobil puni vani, tako da ovo dobro dođe onda. Dobro, sljedeće što kupujemo su podnice. I idemo na ovu verziju podnica, to jest All Weather Mats. To je knockoff verzija od ovih 3D Max Spider, koji su i dosta skuplje, ali po nekim reviewima ove su čak bile i bolje nego same original Max Spider. Tako da ćemo kupiti ove. Ovo se mora i prednaručiti. Dakle, ovdje smo kupili podnicu za vozača, za suvozača i za stražnja mjesta suvozača isto. I kupit ćemo i ove tri podnice za prtljažni prostor. Prvo idemo na frunk, to jest prednji prtljažni prostor. Dobro. Onda kupujemo i za stražni prtljažnik za ovaj glavni dio. Dakle, ovu veliku podnicu koja se isto mora prednaručiti. I na kraju zadnja podnica koja ide u stražni prtljažni prostor, ali ispod ovog glavnog prtljažnika. I to bi bilo to za danas.